Aleyküm belek жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бишкек шаарында ит базарында жүрөбүз. Бул адреси Московский Кулиева. Кулиеванын Московский өйдөкүсү Некрасова деген көчө. Ошо Некрасова көчөсүндө заправкага жетпей, темир жолго жетпей, ошонун сол жак бетинде мына ит базар жайгашкан. Азыр ошо ит базарынын баалары менен пародалар менен тааныштыра кетели. Бул ким? Алабайбы мыналар? Алабай. Küçüğü kança olup kaldı? 10.000 so'm ekan. Yenesi bilen 10.000 so'm bu. Yo'q, yenesi Özünçe küçüğü ya 10.000 so'm ya. Ha, buna. Ha, biri urgaç biri örke, iki küçük var eken he. Kança ay olup kaldı şu küçüklerini? Çoğuna 6 ay oldu. Ha, çoğun 6 ay oluptur. Ha, oşon bağların kança da otasın hemen? 10.000'den dedin mi? Onun içine jakınrak tart verip koç. Onu al balasın ne? Yenesi çiti alıp yürüyorsun. Balasından bunda jakınrak alıp battı. Ya özüne görüp tut yine görüp kamera. Şundan bezek içine alıp. Buna. Telefon numarını aytıp koyuyorsun. Kim bulamaken siz ne koyun? 0702 54 Ha kayta 0702 04 87 63 деген telefon numuru eken. Mına uşul telefon numuru menen байланышсаңар болот. Балардын немелерин айтып коёбур. Американский стаффордширский терьер. Терьер? Стаф терьер. Mo küçüğü kança ay болуп калды? Küçüğü 2,5 aylık. 2,5 aylık urgaçı erkek. Urgaç. Urgaç ya. Kança somda atasın hem şu küçüğü? 5'te otkan. 5 деп атасың he. Telefon numarını айтып коебуйсуң. 505 Ha. 01 11 00. Кайра пародасын бир жакшылап. Американский стаффордширский терьер. 2,5 aylık. Enesi 3 yaşar. Enesi 3 жасар he. 3. tıltta. Mına enesi kene. Mına enesi, mına o ken. Mına küçüğü mına. Mına telefonunu aldık. Baylar bular he. Kança aylık anam 3 ay bolup kalayın dep kaldı. 29'unda 3 aylık bu. Em baası kança olotsun? 10.000 dep atabыз. 10.000 urgaçı erkek mi? Mo erkek. Urgaç. Onu urgaçı. Mına erkek eken. Telefon numarını aytıp koyuyorsun hem. 777 10 85 68. Алабай, э? Сейчас сколько стоит все это? Это спаниель. Порода. Порода русский спаниель. Сколько? А какой месяц вот этот? 1,5 месяца. Сынки. 1,5 месяца. 1,5 8 числа будет, вот 8 марта будет 2 месяца. Именно это что самое. стоит? Прошу 3000. 3000 deyik. Mına охоточныйлар. Mına yenesi. Mına küçüktörü. Охоточный. Телефон номер скажите. 0505 99 55 61. Василий. Спасибо. Вот девчонка, и он там дальняя девчонка. А какой месяц? 3 месяца почти. 3 месяца. А что стоит? 15 тысяч. 15 тысяч, да? 3 месяца. Овчарка, да? Немецкий, да? Восточноевропейский. Восточноевропейская овчарка, да? Телефон номер скажите. 552 77 26 46. Мына момундай күчүктөр экен. Ты что хотел? Европейский. Девочку, да, девочку вот эту поменьше, подешевле. Хотя она идет стандарт, они у нас просто все остальные переростки. Клеймо уже поставили, родословную, ну, щенячки у нас есть, родословную надо вот в клубе забирать, когда дадите кличку. Мама у нас дома, папа привезенный из Казахстана, но живет сейчас здесь. Мама Грета, папа Игрей. А им еще клички мы не давали, хозяева сами. Алабай 4 айлык эркек ургачы. Urgaçı. Ургачы, э? Мына 4 айлык күчүк канча баасы канча болот? 10 деп сурап атам, анан сүйлөшөбүз да. Телефонду айтып коңуз, анда сүйлөшсөңүз. 0708 61 28 89. Мына 10.000 деп атат. Ушул телефон менен сүйлөшөт экенсиңер. Баалашасың.
Qancha aylıqlar bular? 1,5 aylık. 1,5 aylık. Qancha so'm turadi endi? 7,5'dan so'rab o'tam. Urg'achi erkaklar bari bor. Urg'achi erkek bari var. Telefon nomerini aytib qo'ychanda. 0550 91 51 59. Mana bunday. Alabay küçüktür. Mana ushul telefon bilan zvont etib so'rasanglar bo'ladi ekan. Pitbull. Mana pitbull qanchalik bu? 1 yaş 3 ay. 1 yaş 3 ay. Ha bulch. Alavay. Alabay. 4 aylık. 4 aylık alabay ekan. Mana o 1 yaş 3 ay pitbull. 3 aylık 1 yaş 3 ay pitbull degan telefon nomerini aytib qo'ysin. 709 51 19 05. Mana ushul telefon bilan so'rasanglar bo'ladi. Şneşka kartuşkası var alavay. Bularning dokumentlarning bari bor ekan, bunaki. Dokument прививкалар. Urg'achi erkak mana bu. Öten erkek. Öten erkek ekan. Mana dokumenti. Var. Mashinada dokumentlarning bari bor ekan. Dayar küçüktür. Какой месяц? 2,5 месяц, да? 2,5 aylık küçük ekan. 2,5 aylık küçük. Mana erkek küçük ekan. 10.000 so'mlik. Alabay. 10.000 so'mlik. O qancha aylıklarlar o'sha küçüklerin? 2 aylık. 2 aylık. Alabay ökөтөң, he? Mana 2 aylık küçüktür. Bağlar qancha? $100. 100 dolar. Mana 100 dolar. Mana 2 aylık küçüktür. Erkek urg'achi bu. Urg'achi. Urg'achi, ökөтөң urg'achi bu. Urg'achi. Mana ökөтөң urg'achi ekan. Telefon nomerini aytib qo'ysang bo'ladi. 700 136 148. Mana shu telefon bilan alabay küçüktür. Mana bir yarım aylık küçüktür. Bunaki alabay küçüktür. 1,5 aylıkta. Покажите, Что писать. стоит? Давайте я стакан подержу, пусть Сено. снимут. Цена 10. 10.000 so'm ekan. Telefon можете сказать? 0705 Aha. 50 28 85. Shu telefon bilan chalsanglar bo'ladi bunaki. Ты разбираешься в Витале? Я и понимаю. Алис, говори. Ha? Aziyat. Aziyat küçüktür bunlar. Ondan ekan. Это просто азиат, да, порода? Среднеазиатская овчарка. А какой месяц? 3,5. 3,5 aylık küçüktür ekan. Telefon nomeri можете? 551 15 33 51. Yesena. 10 тысяч. Mana 10.000 so'mdan. 10.000 so'mdan bundan küçüktür var. Mana 10.000 so'm. O Aziya degan. Aziyat degan küçüktür. Mana küçüktür. 10.000 so'm ushul telefonga chalab kelsin. Спаниели. Какой порода, скажите, русский? Русская спаниель. 2 месяца почти уже. Цена 2500 сомов. 2,5 so'm. Mana 2,5 so'm. Mana 2,5 so'm. Да. Mana 2,5 so'm küçüktür. Витаминчиком поколоть. И телефон скажите? Телефон 0755 23 40 10. Mana Звоните. ushul telefonga звонок qilib kelsinlar. Mana bunday paroda. А где вы? Qayli alabayım? Yürüyorum iyisi. Reis basıp ketdi. Onda alabay küçük tartib oldu. Reisi yo'q ekan buniki. Охоточный какой месяц? Дочь Дратхар. Месяцы 20 дней. Месяц 20 дней. Еще раз он емесин, пародасы. Дочь Дратхар. Немецкая легавая. Mana bunday ekan. Onda küçüktür. Сколько стоит? 7 тысяч. 7 тысяч. Телефон номер? $100. 100. 0550 11 58 11. Mana bunday dokumentleri bilen ekan. Mana dokumentleri. Pechatı bilen. Mana pechat dokumentleri bilen mana bunday. Küçüktür ekan mana. Ha? Nesi yaşlı kanç parodaların. Накей, о, овчарка, He? 8 aylık, He? восточноевропейский, басы 7000 сом.
Telefon numarın. Telefon номер 0559 508 509. Алам дегендерге түшүп берем. Мына. Эми? Бул болсо Алабай, порода Алабай, среднеазиатская овчарка. Мартта 2-ге чыгат. Баасы болсо 10 000 сом. Алчылар болсо чалып койгула. Ушул эле телефонго. Мында биз жакшылап тартып кой. Морекинден үйрөтүш үчүн көп убакыт Жок. Ишиге жакын. жоош бу, Жоош. Королоо жакшы да.